Għall-ewwel darba l-Gvern Malti ngħaqad ma' bosta pajjiżi oħra minn madwar id-dinja u ppreżenta kontribuzzjoni lill-Fond Globali sabiex jinqerdu pandemiji bħat-Tuberkolożi, l-AIDS u l-Malarja li ta' kull sena joqtlu eluf ta' persuni. F'diskors li għamel quddiem numru kbir ta' mexxejja dinjija waqt is-sitt edizzjoni tal-konferenza Step Up the Fight fl-LYON fi Franza, il-Prim Ministru Joseph Muscat ippreżenta għotja ta' 300,000 euro li l-Gvern Malti għadda f'dan il-fond li laħaq il-mira ta' tnax-il biljun euro. Dan il-fond għandu lan li salva 16 miljun ħajja fl-4 snin li ġejjin u li prevjeni 234 miljun infezzjoni madwar id-dinja. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru qal li minkejja li pajjiżna huwa wieħed mill-iżgħar stati fid-dinja, l-azzjoni tal-Gvern Malti qed turi li din hija ġlieda li hija fir-responsabbiltà ta' kulħadd. Il-President Macron faħħar din il-kontribuzzjoni ta' Malta u stqar li minkejja li b'riżorsi limitati fejn pajjiżi li huma ferm akbar minna b'dan lat Malta qed turi tmexxija. Waqt id-diskors tiegħu il-Prim Ministru spjega li din il-kontribuzzjoni mhix l-unika ħidma li Malta qed tagħmel f'din il-kawża. Fakkar kif Malta s-servizzi tas-saħħa diġà li jikkontribwixxu biex jinqered mart bħat-Tuberkolożi fosthom billi tingħata għajnuna medika b'xejn lill-migranti. Għalli mhux biss qed jiġu salvati mill-baħar iżda qed jirċievu screening u tilqima kontra t-Tuberkolożi fost għajnuna medika oħra. Dr. Muscat għamel referenza wkoll għal fatt li fost 52 każ ta' tuberkulożi li ġew rapportati f'Malta, 4% biss kienu pazjenti Maltin. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-importanza li titneħħa l-istigma li teżisti fil-konfront tal-komunità LGBTIQ u saħansitra liġijiet li kriminalizzaw lil din il-komunità. We might be the smallest member state, but we do not shy away from our humanitarian obligation. Finally, I would like to make a point before making our modest commitment that this fight cannot be limited just to healthcare. It has to be amplified. And one of the points that was stressed by a number of colleagues was the need for equality, the need for respect, and definitely decriminalization when it comes to the LGBTIQ community. That is crucial. Waqt din il-konferenza l-Prim Ministru kien akkumpanjat mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.